Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kim günah işti koysa, görse zamatta kolu menen tossun dedik. Fa in lam yastati fa bi lisani. Al kolundan kelbese tili menen aytsın. Al da kolundan kelbese fa bi qalbi. Jüregi menen jaman körsün ve zalika adaful iman. Oşol imandın en jetkençegi, en slabı, en dohlu iman oşonday kılat dedik. Demek ki bir günahını körüp biz razı olup atkan bolsak, oşonu jürek menen jaman körüp atkan bolsak, en slabı imanımızdağı jok degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Oşonduktan en tömönki iman bulmeken günah işti körgönde oşonu tilimiz menen, kolubuz menen bolbodu degende oşoga attыңай ушул менин bir tuğandarım, agalarım, koşnalarım, ejelerim düşünbey atat, düşüngende ушундай kılbayt ele dep jek körүү imandын en tömön darajасы дейт. Hadisti Arapçasını kayradan dağı surayın tak jattap algan. Düşünüyor musun? 35. hadis. An Abi Hurayra radıyallahu teala anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber rivayet kılgan hadiste Abu Hurayra aytat: "La tahasadu." Biri-biriňerge köralbastыk kılbagıla. "Ve la tenajashu." Biri-biriňerde aldap sodada öz ara kelişip baany köterbögüle deydi. Bul bizde jana karantinde bardyk undun basın köterip bergeni, sahardın basın köterip bergeni, je bolbosam kede valичиктер bar rubl defist bolgon malda rubl surasaң berbey koyot, dollar defist bolgon malda bardygy süýleşip alıp dollar berbesen dollardın basını köterişet. Mana uşunun bardygy musulmanga aram. Birigip alıp bir bazardagılar, bir riyattagılar, bir kollektiv ne çoğulup alıp karapayım elden kanı sorup, davay benzinin basını köterebиz, davay maydın basını köterebиz dep sodadan aldap birigip sodany kötergeniňer aram bolboýt. Wala tabagadu. Biri-biriňerdi jaman körbegile musulmanlar. Wala tadabaru. Biri-biriňe tarnyşyp, artyňa karap ketip, mamileni üzbe. Musulmanga 3 gün alaşyk tarnyşkan bolboýt. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din. Biriňin sodaňdy biriň buzbagyn. Mirza Ahmaddan bir deme satıp alayın da bolsam, ustazga 1000 so'm satykça maňa 1100 sat dep barıp menen aldyň alyp koýba. Je bolbosam ne? Biröler sodalaşıp atkanda ortadan kıpçılık kirip, aların ortasında mamileni buzba. Biriňin sodaňa ekinçiň koşulba. Kaçan al sodalaşıp büte albay, ala albay kalsa, andan keyin eger ala albagan bolsa anda maga sat deşiş gerek. Akırın barıp maga satpayla koy, men alam, kiçine koşup berem dep koygan. Bul bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise musulmanlardan biri-birine olgan akısını aytıp, musulmanga jaraşpagan, musulmanga koğuşpagan sıfatlar. Ve kunu ibadallahi ihwana, o Allah'ın pendeleri bir tuğan bolup yaşagıla. Al muslimu ahul muslim, musulman musulmanın bir tuğanı, la yazlimuhu, musulman musulmanga zulüm kılbayt, ve la yahzuluhu, musulman musulmandı jardamsız kaltırbayt, ve la yakzibuhu, ağane jalgan aytbayt, ve la yahkiruhu, musulman musulmandı basıntbayt, cemelebeyt. Bugün bizim koğumçulukta kede, ya birodun bir ayıbın, Facebook'a videosunu başkasını çıkarıverse, eldin bardığı komentari жазырмен aleyk. Oy batar bolsun, oy ajap bolsun, oy anday boluptur, oy munday boluptur dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edip, musulman musulmandı kordabayt. Musulman musulmandı şıldıngdabayt. Musulman musulmandı aldabayt. Musulman musulmanga zulüm kılbayt. Eger musulman zulümga kabılsa, zulümga da taştap koybosan, karoosuz dagı kaldırbayбыз. Düşünüyor mu? Musulman katarı, başına kıyın gün düşüp kalıptı, kıynalıp kalıpsın dep, jardan beriş, mına oşa içindeki musulmanın bir milleti, al muslim ahul muslim, musulman, musulmandın bir tuğanı. Peygamber sözünü ulap, at-takva ha huna, takvalık bul jerde de bana meni karala, kökürögüne Peygamber kolu menen işaret kılır. Takva degen jürökte dep, kökürögüne 3 jolu körsetdi deydi. Ve yeşiru ila sadri salasa marrat 3 jolu jürögüne işaret kıldı takvalık mevcudu dep. Hadisin duasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bihasbi imri'in minash-şerr en yahqura ahal muslim. Musulmandın en jaman musulman boluusuna jetişti. En jaman musulman dep eseptesek bolot. En jaman musulmandardın katarına kiret eger özüne okşogon bir musulmandı basıntsa deydi. Bugün kede baykabasan Instagram'da, Facebook'ta je bolsam jöndelek kede dostlara ıslabiragın, joğuşuragın şıldıngda eröz başka kılıyoruz. En jaman musulman özüne okşogon bir musulmandı basıntkany. Mına uşul musulmandın en jaman ekendigine jetişti. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu ve maluhu ve irdi. Her bir musulmandın ekinci musulmanga haramun damuhu, kanı aram, öldüre albaysın. Ve maluhu, malı aram, bar korkutup ürkütüp ala albaysın, çornilik kılıp başka kılıp.
Uğurdap wa irduhu anan ariyet namısı da karam. Ha? Birödü bar basıntıp, şıldыңdap je videoga tartıp, internetke çıkarıp bugün günde. Bugün janakı ne avtomat menен atkanga karaganda kamera menен atkan apasını ölüp kaldı. Jaman kılığın körüp kalsa tartıp alıp çıkarıp berip eldin baarını şıldыңda başa kılıp jatıp kalat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Mına ошол bir kança 14 kılım 15 kılım murdagı sözler mına bugünkü bizdin kılık jogorka ne boltat? Töp kelip mına ошол биздин коомчулукту тарбияга, адепке чакыра турган хадис. Эң жаман мусулман болгонго жетиштүү болот. Эгер не кылса, ан яхкура ахахул муслим, мусулман агасын басында турган болсо. Күллүл муслим алал муслим харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Ар бир мусулмандын экинчи мусулманга жаны, байлыгы, анан ариет намысы, ошо не жанакы анын абири бизге арам. Каалагандай аны шылдыңдап, басынтып, шарманда кылганга эч кимибиздин акыбыз жок. 35-ci hadis. Hadistin manelүүлүгү. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi emne üçün aytты? Bu hadis mına ошол биздин İslamda musulmandардын adep menen, ынтымак menen, чыныгы musulmandын musulmanга болгон акысын байлап, баяндап, так дана көрсөтүп атат. Бул hadis İslamдын максатына жеткирүүчү көп өкүмдөрдү жана пайдаларды өз ичине камтыган. İbn Hajar Haytami aytat, mına ошол hadisке түшүндүрмө берген улуу алымдардан болгон bir kişi. Бул hadis İslamдын бийик максаттарын көрсөткөн кээ-бир өкүмдөрдү жана адеп ахлакты камтыган hadis дейт. İslamдын негизги өкүмдөрүн камтыган дейт. Ал өкүм кандай? Бирөөдү алдабайсың, бирөөдүн соодасына аралашпайсың, бирөөдү басынтпайсың, бирөөгө таарынышпайсың. Мына ошол İslamдын бизге берген өкүмү, талабы, закону, мыйзамы. Ошону эле кылып койсоң болду жок. Аны менен бирге бирөөдү басынтпайсың, абири, малы, байлыгы сага не арам экен, аны шерменде кылганга, коркутуп алып койгонго, тартып алганга, башкага не Аллах эч кимибизге уруксат берген эмес. Мусулмандын мусулманга жаны, малы, ар намысы, абири арам, аны таза сактап, бычакты өзүңө сай, өтпөсө бирөөгө сай деп не кылыш керек экен? Мына ошол өзүң ошондой шарманда болушты каалайсыңбы? Өзүңдүн ошондой видеону чыгып кетишин каалайсыңбы? Же өзүң ошентип бирөөлөр шылдыңдашын каалайсыңбы? Демек кээде бирөөдү басынтканда, шылдыңдаганда баарыбыз эле умнуйбуз, баарыбыз эле кыйынбыз. Бирок чындыгында эгер ошол окуяга өзүбүз душар болуп калсакчы деген маселени көпчүлүгүбүз тилекке каршы ойлонуп көрбөйбүз. Мен эми силерге андай деп айтпаймын, алтын балдар. Бирок айтайын дегеним, эртең силер коомчулукка чыгып, тарбия үгүт иши менен иштегенде, бүгүн биздин коомчулуктагы эң көп шылдыңдоо, эң көп алдоо, эң көп басынтуу могул 200 грамм чыккан колубуздагы телефон менен болуп атат. Бүгүн бул телефон аябай жеңил болгондугу менен, эгер эртең кыяматта кыяматтын таразасына койгондо, кыяматтын таразасы көтөрө албай турган күнөөлөрдү мына ушул телефон аркылуу кылышыбыз мүмкүн. Илгери гыйбат кылыш үчүн, бирөөдү басынтыш үчүн, алдаш үчүн атайын барат элең үйүнөчү. Барып алдап келейин, барып коркутуп келейин деп. Бүгүн ушул телефондон коркутат, телефондон алдайт, телефондон басынтат, телефондон шылдыңдайт, телефондон мусулмандын абирине тийип, шарманда кылып, видеосун башкасын чыгарып комментарий жазат. Мына ушул не? Телефондон болгон күнөөнүн башканы көрдүңөрбү? Пайгамбардын учурунда телефон жок, башка жок, бирок бүгүн биздин телефондон кылган башка кылган күнөөлөрдүн бардыгын кайтарганга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул ислам дини толук дин, Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Аламга силерди рахмат, мээрим катары жөнөттүм дейт. Мына ошол мээрим катары келген пайгамбар кыяматка чейинки бактылуулукту, мусулмандын ынтымактап, биримдикте бирин-бирин колдоп, кубаттап жашашын баяндап, эң жаман мусулман өзүгө окшогон мусулманды басынтканы. Мусулмандын бир тууганы ла язлимуху, зулум кылбайт, ла якзибуху, алдабайт, ла якзулуху, басынтпайт, ла яхкируху, аны не муктажсыз, жардамсыз калтырбайт эгер бир кыйынчылыкка дуушар келсе. Мусулман хайрун нас анфаухум линнас. Адамдардын эң жакшысы өзгөлөргө пайдалуу болгону деп. Ахаббул амали Аллах сурурун tudkhiluhu ala muslim. Эң Кудайга жаккан амал бирөөлөрдүн жүрөгүнө кубаныч тартуу экен. Ал эми биз бүгүн коомчулукта жүзмө-жүз болсун, же интернеттен болсун, Instagramдан болсун, TikTokтон болсун бирөөдү шылдыңдап, башка кылып видеосун жасап, жанакындай монтаж кылып, же атайын ошондой чыгаргандар олтуруп алып комментарий кылып, аны поделиться кылып, бөлүшүп, башка кылып адамдарды не? Бүгүн биз буну соцсетте, интернет майданында, урматтуу студенттер, силер эртең коомчулукка аралашканда көрөсүңөр, жанакы бир семьядай, бир үй бүлөдөй болуп калды. Бүт дасторкондун үстүндө бардыгычы. Мен да тапканымды ортого таштайм, сен да тапканыңды таштайсың. Ортодо байкуш жана кээ бир пендечилик кылып, инсанчылык кылып, жаңылышып кеткен, адашып кеткен, билбесем бир ишким байкабасам, бир сөгүнүп койгон, кыйкырып койгон, күлүп койгон бирөөлөрдүн видеосун таап, вот мына күлүп атат, могу сөгүнүп атат, могу өлөнтүп атат, могу мүнтүп атат деп
çıgarıp bardığız basıntı menен şıldыңdоо menен aлекmiz. Бирок жогоруда biz өткөн hadis чыныгы мусулманга bu sıfatlar jaraşpayt ekendигин баяндап жатат.